Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем чунин унвон гирифтааст: марҳилаи гузариши сину солии кӯдак. Табиист ки давраи гузаришро ҳар як кӯдак аз сар мегузаронад. нафари ором, дигар пурталотум ва дар ин сину сол ҳолатҳои даст ба ҷиноят задани ноболиғон аз эҳтимол дур нест. пас чӣ тавр пеши роҳи ҷинояти ноболиғонро гирифтан мумкин, дар ҳоле ки кӯдак давраи гузаришро равонӣ ва ҳам ҷисмонӣ аз сар гузаронида истодааст? Инак пурсиши афкори ҷомеа пешкаши шумо мегардад. хуб, марҳамат, тамошо кунед, сипас суҳбатро оғоз менамоем. Шо хазонақ шуд? Определённый возраст, да? 13 то 15. Худо шукр, бачаҳо ман ҳамаш ба одоби ба вай ин хеле шудагиш немам ба. Ду духтар, як писар дорам. ҳар шешам на аст, худо шукр. зиқкадагишон не. раҳматшон хор. ҳар як шахс ба ҳар хел мегузарад. баъзиҳо хай худашо дошта мегирад, баъзиҳо хай ким чизе хатогиҳо мекунад, лекин хай бачи гузарондагӣ гузарондос, лекин ҳамин вақт ба бештар падар модар аҳамият доданаш даркор ки бача ҳар як қадамаш ба ҳар як суханаш ба ҳар як тағйироте ки вай ба мешад аҳамият додан дар кор ки ҳамин давра ояндаи вая муайян карда метиҳад. давраи мо дигар хел буд. инқадам беодобӣ намекардем. ҳозираҳо бисёриш беодобӣ мекунанд. назорат нақш шавад, падару модар назорат истад, нақш мешавад. назорат ки монд, вай мешавад. бачаҳо худсарона ҳар коре мекунанд, ҳар хелага пой мегӯям. манам модарашам сахт месодем. бача сали шӯх мешавад, характераш дига мешавад. ҳамин сегу ҳама нигоҳ тарбия кардан дакорда равишкор ба дадон будан, буван будан, очан будан, ҳамаш тарбия мекардан. пирахаднои возр агар эътибор тимага бача дар ҳолати ки мо ҳам ту гузорем, бача вайроншавӣ мебаровад. ман худам ҳамин аводи ҳамин кор мебарам, ман худам мекунам. دیگه اگه پدر و مادر گوش نمیکردگی میشه. باید که ما همین وقتانده سخت اعتبار دادیم مادر که فرزنده. اون حوزی حوزرانگی بچه حوزی وای پیشترانگی باید نده. پیشترانگی و گپ گوش میکرد. حوزی همش خودش من میدونم میگه گوش نمیکند گپ. سوال خودش باید دونیسانش در کار که قطعی کیم چی گاو زدن و چی رفتار کردار کردن شه. یعنی خودش دونیسان در کار. زاویه سعی خودش میکند. این با فهمیشی ما. давраи гузариши кӯдак кадом сину солҳоро дар бар мегирад? марҳамат. дар илми равоншиносии муосир давраи наврасиро ҳозир вобаста ба даврабандии умуми ҷаҳонӣ гирем агар давраи аз 10 то 19 солагиро ба давраи наврасӣ ворид карданд. гарчанде ки айёми шӯравӣ ин давра камакак аз 12-13 ҳисоб мешуду, баъд 16-17 солагиро дар бар мегирифт. ҳозир агар мушоҳида кунем ин тарафаш аз 10 оғоз мегардад ва он тарафаш то 19 давом мекунад, вобаста аз албатта шароити муосир. ҳозир бачаҳо тез мерасанд ба мазмуни васеи ҳамин калима. ин мафҳум акселератсия ном дорад. барои ҳамин аз 10 солагӣ оғоз карда мо ҳамин дигаргуниҳои давраи наврасиро аллакай мушоҳида мекунем. ин ба синфҳои 5-11 дар мактаб мувофиқат мекунад ва баъдан қисман дар давраи донишҷӯии кӯдакон. ҳамин давра ба буҳрони синусолӣ вомехӯрад. худи мафҳуми буҳрон аз ҷиҳати аз нуқтаи назари психология агар таҳлил кунем, ин ана ҳамун дигаргуниҳои физиологӣ бо дигаргуниҳои равонӣ дуруст намебиёянд. чӣ хел оддӣ карда гӯем агар кӯдак ақлан ҳоло кӯдак аст, лекин ҷисман вай ба балоғат расида истодааст. ана ҳамин нофаҳмоии ҷисмию ақлӣ гӯё дар кӯдак як буҳрона ба вуҷуд мебиёд
وای خودش نمیفهمد. البته همه ما فرزند داریم و ما مشاهده میکنیم و میبینیم که کمتر دغل گفتار هم میشود، گپی من گپ میگوید، یعنی منی وای الکای در خودش تشکل مییابد. باز چه خیلی دیگرگونی رو احساس کردن ممکن؟ وقتی که همین دوره گذشته سر میشود، آنها چهل که معلم گفتن در درون همون تغییریابی ها میشد، آنها همون چیز به محتاج میشن و نمیفهمند چی به محتاج. در همین وقتی محتاجی ما باید خودش نمیدوند. یگان چیز به یک بار فعل میکند، یک بار غرورش میبرد، یگان چیز باید معقول نه. همین دونش به همین از جهتی اگر گوییم از جهتی درسی اگر گوییم اگر از جهتی علمی همین خیمیسکی ریاکسیون درون سر میشود. همین ریاکسیون وی وادار میکند که همین بودگیش بسیارتر تلبوت کند. در همین دوره وی میخواد از یگان جا بیند، از یگان جا گیرد، همونجا وقتی کنجکاویش سر میشد. اگر که وقتی کنجکاوی ما چیزی در کارش دادن نتوانیم و خودش نفهمیده همون چیزی در کارش آبیرین میگیرد. دوره شوروی ده ولادیمیر لوی گفته یک روانشناس بود، همون گفته بود، من چند بار گفته بودم، опасный возраст. یک سینوسولی اهم گوییم опасный. خطرناک. خوف داره. وقتی که پرسیدن همون سینوسولی خطرناک این کدام سینوسولی است؟ گفتم از میگوید بعضی کس 13 بعضی کس 15 بعضی کس 18 نه. از 3 سالگی تا 6 سالگی بوده است. وقتی که فرزند همین اینا تیگود ما محو میتیم. اینا نمیکنم گفت حملش نکن. ما اینا میگیرم گفت حملش گیر. همین گفتگیش ما اجازت میتیم همون وقت و همون رویه و دانوده میبرود. همون دوران اگر پیشش به یک عبرت نباشد اگر تمام فرزند عدس میتیم. حاضر نمایش گفتن که دوری مونده همه با معنی بود و همه بهتر بود و حاضر بی معنی شد. نه دوری شوری میگه خولیگانا بود. نه که تو این درجه همه و معرفی نمیکردن چون که تلفن نبود. تو درجه همو آشکارا نمیکردن. حاضر همه آشکارا. اکنون همین حالتی کودک رو مثلا دیگرگونی رو در فرزندشون هر یک پدر و مادر مشاهده کرده احساس کرده میتونند؟ احساس کرده میتونند یا نمیتونند این دیگر مسئله. باید احساس کنند. کی احساس میکنند؟ میگن که دوری شوری ما هممون میدونستیم. قبول میدونستیم. ممکن که اقتصادیات دیگر بود. ممکن که وقتی زیادتی ما بسیارتر بود. حاضر میگه که ما وقتم نیست. ما خلدینی که پر کنم شد. نه. باید ما وقت جدا کرده همون شمالی که چخیلی که گفتید ما همون از پشتش نگاه کرده پرسیده تونستن ما دکور مشاهده کرده تونستن ما یاد گرفتن ما دکور همین میشد نمیشد نه ما باید اینو کنیم باید وقتم نشد من سیرکور من بایدام مول ما تو سیر کنم خدا شکر نه من از فرزند پیشش دست که اوقات خورگم نمیخورد چون نمیخورم هم معقول نباشد من نمیخورم دیگه حتی اوقات نخوری اقجام بخوری حسابم میوام من تو 15 ساله آخی کجا حسابتم آشناهم های آشنا گفتم چند روز تی اوقات میدید کنه گوچی گفتم یگان تو آشنا تو دوستان درونی نخنگ دوست 10 سوم 20 سوم داد می نه نداد اگر تو 10 سوم داد اتو 100 سوم انتظار میشد اگر تو ابو رحمت گفتگر اتو 10 تا رحمت انتظار میشد این دوری پیشترم بود این آینده هم میشد من اینجا پدر و مادران اشتراک میکنند شما هم مادر هستید فرزند دارید مادر کلان هستید و همین مرحله گذریش فرزند خود را یا نبیره خود را سری وقت پر مشاهده کرده نظارت برده میتوانستید یا نه میتوانید یا نه خانشین که بودیم بسیارتر بچه و نظارت میکردیم در آمده برفتش به درسش به مادرها تیار میکنندن وقتی که پدر کار میکنه زن خواننده همین ها عهده زن کنده بود حالی هم هست خواننده کیم باشن پس کن یاشو همشون کن کار بمیرن نظارت که نمیتونن تا حتی فرزندشون خاراکترش نمیدونن گم باور کنید اوچه هایی که خانو میشینیم اکل نما نقصتر خاراکتری نیوره همه میدونیم یکون حق گپی حق دیکون هم به حاضر ویو گپای گفتشون همش همین تربیتی تئوری بسیارتر نظارت کردی فهمده میتونی و اهمیت نتی دیگر نمیفهم تو اهمیت نتی اگه میفهمید بیاد از حیات خود مثال آورید من فرزندشون پسر داریدم به فکرم یک پسر 3 دختر دارم همین یک پسر شما اسمین مثلا نمیدونم 11 سالگی تا 17 18 سالگی چخیل همین سالها رو گذران مثلا در خاراکتری و رفتار و گفتار و کرداری و یگان تغییرات رو مشاهده میکردید یا چخیل در دوره کودکی بود همین خیل دوره نورسی و یک پسر بود ارک میکردیم عیسابه ارکدان شوخ بود من همین مکتب 20 تام کردی
дарс ба нағз буду шӯхтар буд айсоби худаш мефахридми калон гап мезад ё айсоби эркакадагими ана ҳамин марҳила ба шумо чӣ хел фарзандато коти муносибат мегирифтед фақат гапи нағз сегӯяд хахбу гуфтим лекун гапи ҳамон гапичи дутта накадам фақат роҳи баҳчаки дикор кадам ҳозир бошад роҳи невараҳому дар он содиам падараш кора модараш чеварӣ мекунам ваям аркаби кор мекунам бачаҳо ки вай мекунам бачаҳои худо мо бо ин тарбия натонистодем шӯх якта невари писарам ҳай муаллимо шикоят дарс тайёр кунад худаш гуфта истед синфи чанд мехонад 8 мехонад писар бача бозам ҳамон марҳилаи гузаришро аз сар гузаронда истодаст ҳамирас тайёр ки биёфта гапои нағз дар насиҳат гапои нағз кунам фардо 4 баҳо гуфта мебиёд 4-5 гап назанед натиям як ҳафта нағз мо ҳафта ку манам нағз ва ям нағз як бехабар монам алакай ҳам дустере до алакай аку як хел нигоҳ ки истодам дар кор ва бача Тегри. Писар буд эрка мекардем. Аку инам як писар. Ҳама проблеми калони мо ҳамин адамо эрка мекунем. Эрка мекунам. Писара эрка кадам мумкине, духтарам эрка кадам мумкине. 100% мумкине. Як такова эрка кунам ҳисобаш мебурад, намебурад ҳисобаш. Алакун нигоҳ кунед, ин муносибати волидайн ё худ модару модар-калон аст ки шояд мо фарзанди худро аз ҳад зиёд дӯст медорем. Воқеан ҳам ҳа дуруст тамоми инҷиқиҳои ӯро мо мебардорем. Аммо мо медонем ки новбаста аз ин нисфи рӯзи фарзанди мо дар мактаб мегузарад. Албатта ман боварӣ дорам ки омӯзгорон, муаллимон ҳамин раванди ташаккули фардро ҳамчун як нафар шахсият, ҳамин ноболиғро муаллимон ҳам воқеан ҳам мушоҳида мекунанд. Акун марҳамат ба соҳибати мо пайваст шавед муаллима. Ҳамин ҳар як талабаи худро ки ана ҳамин марҳилаи гузариши синну солиро гузаронида истодааст аз сар, шояде ки оромона мегузаронад, дигаре пур шӯру пур талотум мегузаронад. Хуб чӣ хел мушоҳида мекунед шумо? омадани онҳоро ба мактаб дар вақти қабул нигоҳ мекунем, риояи он талаботҳое ки дар назди онҳо мегузорем, кани онҳо чӣ хел ҳамин қоидаҳои риоя мекунанд, ҳурмату эҳтиромашон нисбати омӯзгорон чӣ хел аст, бо ҳамсинфон чӣ хел рафтор мекунанд, суханрониҳои вайҳо чӣ хел аст. ҳамин ба нигоҳ карда истода мо пай мебарем ки вай анамин давраи гузаришро чӣ гуна гузаронида истодааст. Дар байни хонандагон ёфт мешаванд духтаракон писараконе ки бе ягон хел мушкилӣ мегузаронанд, чунки дар хонаи онҳо тарбияи дурусти фарзанд ба роҳ монда шудааст. Лекин баъзе дар байни хонандагон ёфт мешаванд ки ана ҳамин давраи гузаришро хеле мушкил мегузаронанд, чунки дар хона муҳити онҳо дигаргун аст, дар мактаб муҳит дигар аст, дар мобайни ҳамсинфон гӯё ки баъзан дар хона талабот сахт аст, вай дар мактаб омада худашро нисбатан озодтар ҳис мекунад ва манмании вай баландтар қарор мегирад. ҳаминҳоя пайхаст карда истода аллакай муаллим, роҳбари синф бояд ки психолог бошад, бо вай кори инфиродӣ каданаш дар кор ва я пеши бачаҳо шарманда кардан дар кор не, суханҳои қабеҳ гуфта дар алоҳидагӣ суҳбат кардан дар кор. Натиҷа медиҳад кори шуморо шунида метавонад? Албатта натиҷа медиҳад. дар ҳамин фаъолияти кориам ки мана 2 сол мешавад корбарӣ кардам, бо чунин хонанда рӯпарӯ шудам. ҳамашро кардем, ба психолог бурдам, бо роҳбараш маслиҳат кардем, бо падару модараш ҳам суҳбат шудем, натиҷа надод. рӯзи гузашта ҳа хуб мегӯяд, иҷро мекунад, қабул кард, боз шикоят шуд аз тарафи омӯзгоре ки фанни дарс медиҳанд. рафтам нигаҳ кунам, бо ҳамин такаббурӣ истодааст. аз қалби ҷавониам истифода бурдам, баъд бо забони худаш сухан кардам, қабул кардам ҳама фикрашро. аз ҳамон рӯз 14 мешавад. аз ҳамон рӯз эътиборан вай ба ман бо дигар хел нигоҳбин мекунад, дигар хел муносибат мекунад. яъне ки намедонам боварӣ ҳосил кард, магар ҳамо муаллима инкор кардам, гуфтам ки муаллима шумо ин ба сухан кардед, бид ман ин ба кӯмак мекунам, биё ман худам тува ёрдам метиҳам. гуфта ман ба вай наздиктар шудам. духтур, анакнун ҳамин давраи гузариш гуфта истодаем, дигаргунӣ гуфта истодаем, дигаргунии физиологии ҳамин ноболиғон, маслан духтар ва писар, кадом дигаргуниҳоро дар ҳамин давраи маслан марҳилаи гузариш эҳсос кардан мумкин аст? давраи гузариш аз 12 нею ҳозир аз 10 сола то 15 гуфтан, ин яъне бедуршавии организми ҳамин духтаракону писаракон.
این وابستگی دارد یکم از همین محیطی که ما زندگانی میکنیم. بسیار من تلویزیون بسیار برنامه های میبینن، از همون هم تیزتر هوشیارشوی هم دخترک هم پسرک با وجود می آید. در اینجا در ارگانیسم پسرکان من وایرانشوی آواز پیخست میکنیم. همین سن سالی 10-12 با علاقه میبینیم که آوازش دیگرگون شدگی. اول دیگر بود، حاضر دیگر شد. یعنی پیداشوی مویلاب میگن، مویلاب بود دیگر وای جنسی، علامت های جنسی بالغ شوی این پسرک با پیدا میشد. دخترکو باشد هم این های هم اصلی 10-12 ساله علاقه پیدا میشد. پیداشوی غدات های شیری اونها با کلون شوی سر میکند و پیدایشی حیزبینی هر موقع پیشتر 15-16 باشد. حاضر من اصنیفی من از سنی 10 سالگی 11 سالگی علاقه حیزبینی سر میشد که با بعضی من وای نابالغ میشنویم که در سنی فلان ساله تولد کرده است. همین خیلی حادثه ها هم های. این هم از پیداشوی به بلاغت رسی جنسی نورسای ما پیدا میشد. در اینجا علاقه تمام غدات های داخله که کار میبرد همون تیزتر به وای میرسند. یعنی همون لازمی غدات ها شیره های خودش رو میبرارد و تغییرات به ارگانیسم این نورسان میرساند. همین اهمی سنی 10 تا 15 و 15 تا 18 ساله علاقه تماما به وای میرسد که در اینجا هم از طرفی وی من چه گفتن اینها عصبانیتی هم از طرفی عضوهای درونی آنها تغییرات به وجود میآید. برای همین این تغییرات های هر کدام کودک با هر خیل نمود قبول میکند. یکی با خیلی که گفتیم اینجا فعل خودش تیز میشد، یکی آرام میشد، دیگری شرم پیدا میکند، دخترک بسیارتر رست میکند، یا خیلی گپاشون نمیگن. من همین خیلی حالتها عیناً میرسد همین سن و سال به تغییرات ها. همین تغییرات ها رو مثلا عموما در مجموع گیریم همین دیگرگونی سن و سالی کودک دخترها بیشتر وزنین میگذارونند یا پسرها؟ اینجا معلمان گفتند که واقعا هم پسرها بیشتر وزنین تر میگذارونند. درست است از جهت فیزیولوژی؟ از جهت فیزیولوژی هم درست است. از این گفته هم نمیتونیم که ما پسرها خیلی حاضر زبان بسیارتر، لیکن در بین دختران هم اینا شوختر گذارنده. حاضر دخترای هم شوخ شدگی تیزتر به بلاغت میرسند، تیزتر به همه کار و بار دست دادنشون ممکن و دخترای هم حاضر شوخ شدگی. انا همین مرحله که بسیار مرحله حل کننده وزنی از 12 گوییم تا همین 16 دخترها وزنیش هم حس میکند و گفته هم نمیتوند یگان کس به راستی خود به خود یا اینکه دوگانه هایش کده. به فکر من این به یکمین درجه مادر در خانه یا خواهر کلان روح بلندی شود و همین دخترک به یاردم رساند کارهای فهماندهی گذراندن در کار که من هم تو کارها شدنش ممکن تو این باید تیار باشی. و واقعا هم همه پدر و مادر همین مرحله رو پوره احساس میکنن و آنها چخیل باید با همین فرزندی که واقعا هم تغییرات فیزیولوژی در وی خب رفته ایستاده است، همین پروسس همین مرحله پدر و مادر با وی چخیل مناسبت گیرند که تا به خطاگی راه ندهند مبادا این. اکنون اگر مادر فرزندش که دختر می پسر می و بسیار هر روز از گپ کارش با خبر باشد و تغییراتی که میرد از همون علاقه پای بردنش ممکن. وقتی که دخترچه علاقه یگون وای میگد البته اهمیتی کلان داده یا تو همین دوره اومدن دخترک علاقه مادرش میتوند اویدی همین گیگینی شخصی دخترک آغاز کردنش در کن که من همین خیل حالتا ارگانیسم تو شدنش ممکن. آدم همین خیل حالت به گرفتار میشد. چی باید کرد؟ کدام کارهای تو باید اجرا کنی؟ گفته مادر نزدیکتر به فرزند خود البته این های فهمانده دادنش لازم است. لیکن در حیات به فکر من بسیار مادرها وقت ندارن که با فرزندان خود هم صحبت شوند. من خانواده بیبی ها باشن ممکن بیبی من این ماما ها همشون همین گپ و کاربه خیلی که اینجا گفتن بسیارتر اهمیت دهند. و گذشته از این متاسفانه ما همه ما در زندگی مشاهده میکنیم خب هستند پدر یا مادری که همین روند تشکل یابی جسمانی کودک خود را درست قبول کرده نمیتونه. در وی خودی پدر و مادر شاید یک غش پیدا میشود یا رشک پیدا میشود یا مثلا همین مرحله رو هضم کرده نمیتواند. درست دکتر همین گونه حالت را مشاهده کردن ممکن. خب از جهت روانی برای چه خودی پدر و مادران هم سبب میشوند که فرزندشان شاید یک راهی نادرست رو محض در همین مرحله گذریش انتخاب کردنش ممکن.
من میخوام به سخنان معلم اینجا ایلوه کنم انمون تغییراتی که در ارگانیسم نورس به وجود میبیاد در خود نورس گفتیم بحران به وجود میبیاده. بعد اینجا ما دختران و پسران گفتیم در نظر ما پسرها بیشتر مشکلتر میگذرانند برای اینکه هویت ما منتالیتی ما سال اکن دخترای ما با کمک دیگرتر لیکن قریب که برابر میرود همین اذیت کشیدن نورس قریب که برابر میرود. و باز اینجا من یک چیز ایلوه کردنی بودم سخنی من محترم نماینده جماعت به اون کسانی که نظارت کردن در کار پدر و مادران عزیز و محترم من شما با مراجعت میکنم همچون روانشناس ما یک چیز باید درک کنیم در همین دوره گذریش اذیتی از همه زیاد به دوش نورس میفراید میفهمیتون و به نهایت درجه مشکل مرکب گوید می نگوید می برای چی یک بار وای اوزش دیگر شدگی برای چی مولا پیدا کرد و همسنفاش مسخره میکنن کمن تو یا اینکه اون نمون تغییراتی که وای در باطن خودش حس میکند صرفم رفته نمیتوند وای اذیت میکشد انا همین وای اذیت میکشد از هم از جهت روانی هم از جهت فیزیولوژی. اینجا بعضی پدر و مادران باز وای به یک چخل گیم فشار میارن وای بینی هم سنفوی مسخره میکردگیش پدر و مادرش فشار می آوردگی و اون تغییراتی که در خودش با وجود آمده ایستاده است و صرفم نمیرد مشکلی خیلی زیاد میکشد. همین حالت به اینجا اون کس اکن همچون بی گفتن همچون اوچه همچون مادران التماس همین کلمه نظارت توجه که ایواز کنیم از ایواز کردن کلمه ها یکم مورد البته نظارت این کمک همین فشار آوری که وابستگی دارد. ما نسبت نورسان خودمون نسبت فرزندمون نبیرهمون با توجه باشیم پای بریم که همین بچه دیگرگون شده ایستاده است پای بریم که رفتارش کمک دیگر شده ایستاده است آوازش می من شرط نی که ما وای کنی من کیسته بینم نی خیلی همون عذر این چیزی یک مایده برین لیکن وقتی که همون پسر بچه 15-16 ساله لباسش مادر میشد و توجه کنید که کیسه همون چپا کردگی تون به همون مایده های سیگار هست می نیمی اینا بینید که وای پای نمیبرد شما پای بردگیتونه لیکن توجه شما به یاری رسون که شما همیشه پای بردید نسبت بچه با دقت بودن در کار همین نسبت نورس با دقت باشید و با توجه باشید اگر همین مشکلی های نورس کمک وای به آسان میگردد و شما به باوری میکنند. اگر ما فشار آوریم ساعت چند رفتی ساعت چند آمدی این نظارت اینجا خیلی شما خوب گفتید که در همین سن و سال منی نورس پیدا میشد درست و خودش همچون من کلون شده ایستاده است و قدم میموند به جوانی و به کلون سالی و علاقه کودک نیست ما همین چیز باید پای بریم. اینجا استاد گفتند که ما بچه ارکه کردن ما در کار نیم من راضی نی این گپ برعکس ارکه ما بچه ما ارکه میکنیم بچه ما باید دوست میداریم فرزندی ما است چخیل ما باید ارکه نمیکنیم لیکن ارکه کردن توجه همون نظارت هم بگذار میارش کردیم همه خیلی ارکه کنید که وای فهمد که همه حالت ها با وایش ما قبول میکنیم همون اگر نورس دوند که روح خطا رفت و وای اومده مادر و پدرش به گوید اگر مادر و پدر وای قبول میکنند و وای به یوری میرسانند وای اومده شما با باوری که میگوید من معلمه گفتن که من زبان خودش که گپ زدم وای گفت نزد ما به بسیار می آیند نورس ها می بیایند پدر و مادرشون که می بیایند دو دست نورس گفته می بیایند بعد وقتی که ما با الوهیدگی گپ میزنیم نورس میگوید که من مادرم نمیفهمم اکثریتی گپی همین گپی معمول ترین نورس ها من پدر و مادرم گریه میکند نورس ها من پدر و مادرم نمیفهمد وای فکر میکند که همین تغییراتی به وجود آمدگی و پدر و مادر نمیفهمد و دور میکند نی برعکس شما همه خیلی نشون دید همه خیلی فهمونید بچه تون بکی فرزندتون می نبیرتون می شاگردتون می
کدام حالتی که با وی نباشد شما باید قبول میکنید. من تو رو دوست میدارم، من تو رو قبول میکنم، برای اینکه همه فرزند موکو. بعد یک چیزی دیگر، نورسی، همین نورسی میگذرد و میرود و جوان میشود. البته نورس خطا میکند، البته نورس ممکن که یک راهی نه اونقدر درست برود. اگر وی پدر و مادرش به باوری داشته باشد، اگر پدر و مادرش وی به توجه داشتگی باشند، اگر وی عمده میگوید، مصلحت میکند. اگر توجه نباشد واقعا هم نورس میتواند بر راههای نادرست رود و هر گونه عملهای ناشایسته دست زند. در این مورد ما پس از چند لحظه صحبت میکنیم، با ما بمانید. این پیچ‌تابی زمان است. موضوع امروزی ما مرحله گذریش سن و سالی کودک و ما برنامه را ادامه میدیم و این لحظه من بسیار میخواستم که با صحبت ما پیوست شوید. تا این دم ما بسیار یک مسئله های به فکر من خیلی مهم را هم مطرح کردیم که اگر توجه نباشد واقعا هم کودک گمراه می شود. به هر گونه عمل های ناشایسته دست زدنش ممکن، از جمله به جنایت دست زدنش ممکن. وی کودک است، وی نابالغ است، شاید از ندانستن، خب از بی‌توجهی به همین عمل ناشایسته دست زدنش ممکن است. اکنون من بسیار میخواستم که رقم های عمری چی را بازگو میکنند در همین مورد. مرحمت. در 12 ماه سال 2021 همگی از جانب 145 نفر نابالغ 204 عدد جنایت به قید گرفته شده است که نظر به سال گذشته کمتر به قید گرفته شده است. این در سطح ولایت؟ نه، این در سطح ولایت می باشد. بعضی شهر نوعی هستند که مثال شهر خوجند، نوعی واجان غفورو، شهر گلستان، همین شهر نوعی هستند که نابالغان نظر به سال گذشته جنایتشان زیاد به قید گرفته شده که این هم باشد از بی نظارتی مثال پدر مادر که آنها وقتی که پدر مادر آنها نظارت نمیکنند دست به جنایت میزنند. آنها مثال گیریم اگر سال 2021 همگی تا سنی 14 سالگی یک نفر دست به جنایت زده که این هم باشد در شهر پنجکند. از سنی 14 ساله تا سنی 18 ساله باشد اگر 144 نفر نابالغ دست به جنایت زدگی. اویدی پیشگیری نمودن دست به جنایت. این کدام نمودهای جنایت مثلا نابالغ به کدام نمود جنایت دست میزند و چی کار میکنند؟ اساساً جنایت دزدی که سال گذشته همگی 151 عدد فقط جنایت دزدی به قید گرفته شده است. یا اینکه مثال حرکت های به داخل خانه چخیلی که مثال معلم گفتن که مثال از سن 10 سالگی تا سن 5 سالگی همون وی جنسی مرد و زن میکنند 8 عدد جنایت های حرکت های به داخل خانه به قید گرفته شده است. یا اینکه کردارهای ضد جمعیتی مثال آبباشی باشد در سال 2021 17 عدد به قید گرفته شده است. نسبت هر یک همین نابالغان جنایت صادر کرده نسبتا پرونده جنایتی آغاز کرده شده و از روی توبه مثل مقامات سودی به ایصال کرده شده. اگر نگاه کنید وقتی که ما سبب میپرسیم عامل میجوییم، اینجا گفتیم که شاید برای صادر شدن همین نمود جنایتی که اینجا گفته ایستادید آبباشی، دزدی یا دیگر کردارهای نامطلوب تنها همین دوره گذریش سبب است یا مثلا بی‌توجهی پدر و مادر سبب است یا باز عامل‌های دیگر سبب شده میتواند؟ جامعه هم مثل تاثیر میرساند. یعنی تاثیر محیط هم به نهایت کلان است. واقعا هم یکان پدر و مادر نمیخواهد که فرزندی و جنایتکار باشد. به فکر من کوشش میکند که همه طرف فرزند خود را تا قدر امکان تا اونجایی که دانشش میرسد، مهارتش، تجربهش میرسد و رو تربیت کند. در مکتب هم من فکر میکنم که همچنین است. واقعا هم مکتب جنایتکار تربیت نمیکند. گذشته از این مثلا دوره گذریش سن و سالی واقعا هم اینجا روانشناسان هستند که خب نزدشون فرزند خود را میبرند، مثلا خود همون والدین این توجهی این برعکس توجه میکنند که نزد روانشناس خب مدد میپرسند، مصلحت میپرسند. واقعا هم محیط هم میتواند که در همین مورد تاثیر منفی خود را رسانده باشد و فراهم آوردن همون محیط سالم برای فرزند این باز یک مسئله دیگر است، یک
фикр мекунам ки боз масъулияти дигар аст ва ин танҳо аз худи инҷо аллакай аз худи падару модар ҳам вобаста нест. вақте мо ҷомеа мегӯем, муҳити солим мегӯем, ин аллакай фарохтар аст, васеътар аст доманаш, дуруст? хуб, ташаккур. Инкас ман ҳозир илова мекунам, аз омор ҳам дидем, бинед дуздӣ гуфтанда. вақте ки бинед дар бораи таваҷҷӯҳи ман хеле беназорати гуфтан майлаш акун инкас намояндаи мен мақомот инҷо бигзор ҳамин калима монад. ман ҳамин кас ба савол метиҳам, вақте ки шумо ҳамин бачаҳо мегиретон баъзан ҳолатҳое мешавад ки падару модараш намедонад ки вай ҳама аз куҷо пул гирифтагӣ, аз куҷо дар кисаи вай телефони нав пайдо шудагӣ, аз куҷо вай ҳамин ягон либоси дигара пӯшидагӣ. то андозае бинед бо таваҷҷӯҳ ба мебиёд, бо таваҷҷӯҳ. агар мо чӣ қадаре ки ҳамин наврас ба таваҷҷӯҳ ҳамо зиёд бошад, донем ки наврас бо чӣ нафас мегирад, ки дӯсташ аст, шавқу завқаш чӣ хел, кадом фанҳоро дӯст медорад. падару модар бигузор бегоҳӣ хай 1 соат набошада мефаҳмем, бисёр мураккаб ҳаёт мураккаб шудагӣ, вақт кам, хай ҳеҷ не 15-20 дақиқа ҳамон духтар ми писар ми суҳбат карда имрӯз дар мактаб чӣ воқеа рух дод, дугонет ки буд, рафиқат чӣ кор кард, кадом муаллима кадом маълумоти нава додан, ту фаҳмидими нафаҳмидими, занги калон ба ягон чорабинӣ шудми. яъне суҳбат кардан лозим, таваҷҷӯҳ, суҳбат донед ки ҳамин фарзанди шумо дар мактаб бо чӣ кор, аз мактаб омадан ба ягон чизи аҷоиб будми, ҳамин ҳаракат кунед ки фарзандатон шумо ба гӯяд. вақте ки шумо фарзандатон ба таваҷҷӯҳ мекунеду вай мефаҳмад ки мехоҳед аз ҳаёти вай бохабар шуд, вай омада мегӯяд шумо ба хай пурра набошадам. албатта ҳаст ҳолатҳое ки намегӯяд, баъзан наврасо шаҳр мекунаду, лекин қисман бошадам бохабар нест. гузашта аз ин шояд вақте падар модар аз кор меоянд аллакай бегоҳирӯзӣ, шояд ҳамун фарзанд дар хона нест. мутаассифона дар баъзе оилаҳо ҳастанд фарзандоне ки масалан соат хуб 22 шаб ё 23 шаб мешавад, 10-11 шаб, ба забони мо хуб фарзанд дар хона нест, бо вай чӣ хел суҳбат карданаш мумкин? шояд ҳамин омилҳо ҳам масалан боиси сар задани ҳамин ҷиноят байни ноболиғон ё бисёр шудани он гардад. хуб, марҳамат. дуруст қайд кардед маълима, дар ҳақиқатан содиршавии ҷиноят дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд нисбат ба давраи сипаригашта соли 2020 зиёд ба қайд гирифта шудааст. аксарият ҷиноятҳое ки содир шудааст ҷиноятҳои дуздӣ вобаста ба таҳлили ҷиноят агар назар кунем, агар ҷиноятҳое ки дуздӣ аз тарафи ноболиғон дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд содир шудааст, ҳамаш ҳолатҳо гӯем ки қариб ки 100% ҳамаш ҳолатҳое гӯем ки дар вақти шабона содир шудааст. агар таҳлил карда буроем, агар ҳамун шабона аз ҳисоби беназорати волидайн даст ба ҷиноят мезанад. баъзе ҳолатҳо ба дучор мешавем ки соати 10 шаб, 11 шаб, 12 шаб, ҳатто аст ки соатҳои 3 саҳар бо аз кӯчаҳо вақти ба гузарондани санҷур ё ба дигар аз бахшу воҳидҳои шӯъбаи корҳои дохилӣ мисол хизматбарӣ ҳаст, шабона ноболиға дастрас мекунанд. ноболиға дастрас мекунем дар асоси қонуни ҷумҳурии Тобистон дар бораи масъулияти падар модар дар таълим тарбия, аллакай бинобар сабаби беназорати фарзандаш маводи маъмурӣ кардан накун нисбати волидайнаш, волидайнша даъват мекунем, волидайн намебиёд, ҳатто хел чизое ба назар мерасад. вақте ки волидайн мебиёд, нигоҳ кунед, волидайн мебиёд мешинад нисбаташ агар мавод татбиқ меевай маводи маъмурӣ мисол таҳия каросу бошим, агар бо як лафзи як бадбинӣ кати фарзандаш ба ягон гап намезанад ки фарзанди ман шабона чӣ кор кардааст, магар одам куштааст ки шумо ин хел мекунтон, вай намеёд ки бачам барои чӣ ту шабона гаште, ҳатто намедонад ки фарзандаш куҷо буд. мо мегӯем ки фарзанди шумо то ҳамин лаҳза аз шаҳри Қайроқум будааст, аз шаҳри Қайроқум будааст, аз таксифрон будааст, мисол ва ё вай кариян шӯъбачаи посбони пайраҳадорӣ дастгир кариян муайян кардан ки ноболиғ гашту гузор кард шабона, бояд ки хай фарзанди ман ҳуқуқ надорад гаштан ба. ҳалин нигоҳ кунед ки оё ба ё вақте савол метед ки мепурсед ки шумо дар бораи қонуни масъулияти падар модар дар таълим тарбияи фарзанд моҳияти ҳамин қонун ки гӯем ки огоҳ ҳастед, гӯем ки пурра огоҳ ҳастед, не ки ба ҳамин нигоҳ накарда беназорат мемонанд, ба ҳамин нигоҳ накарда мегӯем ки даст ба ҷинояту гӯем ки ҳуқуқвайронкунӣ мезананд. шумоён он нафароне ҳастед ки дар куҷое масалан камтар камбудӣ ҳаст, як фазои холигие ҳаст, дар кадом мактаб шояд онҷо шумо бештар бояд хуб ташриф оред, суҳбат кунед, албатта медонед, лекин новбаста аз ин бозам ҷиноят содир мешавад. аз чӣ сабаб? вақте ки ҳамин ҷиноятҳо содир мешаванд, бибиҳошо мегӯянд падараш россиянда, модараш россиянда, мо маҷбур мешавем фақат суҳбати профилактикӣ гузаронем ё психолога даъват кунем.
як ҳамихе воқеа шудагӣ буд мова ҳамихе воқеа шуд як модар як сол пеш омада буд фарзандашро овард фарзандаш дар он вақт 14 сола буд овард духтарбача мегӯяд фарзандо ман идора кардан наметавонам вақте ки ман бо ӯ суҳбат кардам духтарако суҳбат кардам даъват кардам пурсидам ту барои чӣ ин корро мекунӣ дар ҳузури модараш ай духтарак гап намезанад вақте ман гуфтам агар иҷозат бошад шумо як дақиқа берун буред ман ҳамин духтарака как модарвор худам ки модар ҳастам как модарвор ман бо ҳам суҳбат кунам вақте суҳбат кардам духтарак ҳама дилашро гуфт модараша даъват кардам ба фарзандаш чунон ҳамла кард ки ту сири хонаи маро гуфтӣ сони пас ман кӯдакро баровардам ман гуфтам дар ин ҷо асосан вай ҳамаи хатогӣ дар дасти шумо устод шумо яке аз он нафароне ҳастед ки ҳамин қонуни масъулияти падару модарро дар таҳияи он кор кардагӣ ҳастед акнун худи падару модаронро мо хуб чӣ хел тарбия кунем ки воқеан ҳам ана ҳамин марҳилаи фарзанди худро хуб дарк карда барои вай як роҳбалад шуда тавонад қонунро ташкил кардиму тайёр кардим таҳқиқ кардим хондим ما التماس میکردم که امروز در اساس همین برنامه تمام پدر و مادران از اون جمله آموزگاران یک بار آموزد اگر ما فقط مسئولیت نظارت کنیم و حرمت احترام فرزند رو باید جایش به نمانیم و عملی نمیگردد چون که فرزند من شما رفیقان اگر وای حرمت احترامش مانید و یک وقت یک بار سوال جواب کرده هیچ نباشد همین تلفنش هم یک نظارت کنید آموزش حرمتش مانید و اجرا میکند ببینید ممکن ما از همین کمتر دور شدیم برای همین این مسئله به اعتبار مخصوص دادن در کار ما یک گروه تشکیل کردیم که با راهبر رئیس محله هر هفته یک بار جمع میشیم غیر از کار ما وقتی که یافتیم با محله ها کوچه ها رفته همین جوانان که تو صحبت کرده حتما جنبش میکنیم منو شکر کردن در کار که من مقامات حزب حقوق این طرفداری میکند که همین مکتب 27 مکتب 3 محله رزاق و از همین چی جنایت خو عموما نشد بیاید برای همین تصدیق همین سخنهای شما استاد یک نواری داریم اول آن رو تماشا میکنیم سپس بعد رو ادامه میدیم واقعا هم چخیل همین فعالیت شمایان در محله نتیجه داده است حالا از نوار واقف میشیم مرحمت خب نوار رو برای ما نمایش دهید раёсати агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғ баҳри пешгирии ҷиноятсодиркунии хонандагон ва даст ба корҳои номатлуб задани толибилмони вилоят ҳангоми гузарондани аттестатсияҳо диққати махсус зоҳир менамоянд зеро кормандони хадамот барои кам намудани омори даст ба корҳои номатлуб задани толибилмон кӯшиш менамоянд таҳлилҳои мо нишон медиҳанд ки нисбати соли қаблӣ яъне 2020 аз ҳисоби хонандагони макотиби таҳсилоти миёнаи вилоят соли 2021 даст ба ҷинояткунӣ задани хонандагон кам шудааст агар 10 моҳи соли 2021-ро таҳлил намоем 82 нафар хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Суғ даст ба ҷиноятсодиркунӣ заданд ки ин дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта кам мебошад мутахассисон сабаби камшавии кирдорҳои номатлуби хонандагонро ба корҳои фаҳмондадиҳӣ рабт медиҳанд масалан дар шаҳри хуҷанд кам хонандагон ба қайд гирифта шудааст дар соли 2020 агар 15 адад ба қайд гирифта шуда бошад дар соли 2021 бошад ин аллакай ба 12 адад фаромадааст ки ин хуб аст лекин шаҳру ноҳияҳое ҳастанд дар баробари ин ки зиёд با قید گرفته شده است و این شهر و ناحیه‌ها داخل میشوند شهر اسفره که سال قبلی 10 عدد بود سال 2021 باشد 13 عدد شده است همچنین ناحیه باباجان غفور که 4 عدد به قید گرفته شده بود سال قبلی سال 21 باشد 9 عدد شده است که قریب یک برابر زیاد شده است همچنین در ناحیه مسجد 5 عدد به قید گرفته شده بود و امسال باشد 8 عدد جنایت‌سازی به قید گرفته شده است همچنین در ناحیه 8 برابر یعنی سال 2020 4 عدد بود و در 10 ماهی سال 21 نیز 4 عدد جنایت‌سازی به قید گرفته است که این برابر مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقمی 27 یکی از مؤسسه‌های میباشد که دامی 5 سال اخیر یگان نفر خواننده‌اش دست به کارهای نامطلوب نزده است یعنی در این مؤسسه خوانندگان جنایتکار به قید گرفته نشده است مأموریت این مؤسسه سبب اساسی آن را پر به محفل‌های گوناگون که 11 عدد را تشکیل می‌دهد جلب نمودن طالب علمان وابسته می‌کنند
ما بیشتر با خوانندگان با والدان خوانندگان علاقه زیاد داریم. خوانندگان معاصر ما بر محفل‌های دستان ماهر، هنرهای ملی، طبیعت دوستان جوان، معرخان جوان، محفل‌های ادبی خطاطان مشغول می باشند. مؤسسه مذکور فعالیت خوانندگان را طوری راه‌اندازی نموده است که آنها وقت خالی ندارند. گروه پسرکان در صنف مهنت به کارهای سازندگی مشغول می شوند. سبد بافی و قفس سازی را می آموزند و برای عائله خود پیشنهاد می نمایند. با این وسیله صاحب هنر می گردند. دخترکان در این مؤسسه بجز از بند و بسته طعام‌های ملی از ارد آماده شوند، اینچنین به محفل‌های زبان روسی و انگلیسی جلب می گردند. آموزانیدن کسب‌های ملی، گذراندن چاره‌بینی‌های معرفتی می باشد که دام 5 سال اخیر خوانندگان مکتب رقم 27 دست به دزدی و قلابی و جنایت و جنایتکاری نزدند. هرچند این مؤسسه در داخل محله جایگیر است، اما یکی از مؤسسه‌های نمونوی در شهر خوجند می باشد. یک لحظه реклама با دیگر شبکه پیوست نشوید. با ما بمانید. тамошобинони азиз, ин печтоби замон аст марҳилаи гузариши сину солии кӯдак. Ин мавзӯъро имрӯз мо дар студия муҳокима карда истодаем. Акнун нигоҳ кунед, бисёр як чизи аҷоиб. Ман донистан мехоҳам ки воқеан ҳам ҳамин мавзеи мавқеи зисти кӯдак ҳам дар идомаи ҳамин ҳаёти вай нақш бозӣ карда метавонад, бахусус дар марҳилаи гузариш. аз нигоҳи равоншиносии муосир фарқият нест. ягонаш кун. Фарқият дар он ки ҳозир равоншиносӣ мегӯяд ки ҳар кас, ҳар фард 5 фарде ки бо он 24 соат 7 рӯз мулоқот мекунад, ҳамонҳо мондокӣ мегирад. агар кеми 5 кас ҳамин ҳисоб карда бирондаи ки 4 кас не, 7 кас не, 6 кас не, 5 кас. ва инҳо киҳо ҳастанд? агар ки якташ авбош бошад, якташ дуз бошад, якташ дарс нахонад, якташ ҳақоратчӣ бошад, панҷумаш айнан ҳамин хел мешавад. ин маъно надорад ки муҳаллаву калонсоло ҳастанду ҳамунҷа нағз мешаду этаж ба калонсоло несу намешад. Не. даври шӯринда мегуфтанд ки не всякий кто зрелый, мудрый, не всякий кто с дипломом образованный. мебахштон ягон кас ба сахт нарасиду гуфта намешад ки век сину солашон калон бошад ва тарбияшон ба ҷо. Не. ман худам чанд масъалаҳо шоҳид мешавам ки баъзе одамои калонсоло а баъзе ёшо бутун корои бенура мекунанд. ёшо мегӯем ки хаб якун ақлаш ҳоли кӯтоҳтар аст ва камакак вақт дагун. ҳа калоново чо кадаги? ҳа иқтисодиёт вазбин, шуморо тӯри фаҳмид, ҳа харашо вазбин. ҳа охи сал тарбия нё кадан дар кор. масъалаи еркагӣ ва ерка кадам ман 100% зид. ерка кадам мумкин не. чува? дӯст шудан мумкин. тӯри гуфтед маълума таваҷҷӯҳ кунанд 100%. японсо чӣ мегӯяд? ҳамин аз 5 солагӣ то 15 солагӣ тарбияи сахттарина мемонанд. ҳамто ки 15 шуд, модар бо духтар дугона, падар бо писар дӯст. ин дар тарбияи суннатии мо ҳам чунин аст. ин суннатии мо ҳаст. ки модар мо ҳозир дур шудосем. бо фарзандаш бо духтараш. модар калонаш ҳайку ҳамуно нигоҳ кунам. модар калон мегӯяд ки мана аллакай асабам мондагӣ не барои бачиту нигоҳ кардам. ту кам будӣ ки он бачиту нигоҳ кунам. ҳисобота ё. мутаассифона ҳастем. агар ки дурни хона ва агар вай вайрон бошад, муҳит вайрон бошад, вай панҷои ошёнандами ё маҳалландами фарқаш нест. агар ки ҳамун панҷ ошёнандам ё ки он маҳалландам якта одами насиҳатгӯ бошад, якта одаме ки чихе маълума гуфтан ҳамин сину солба нигоҳ карда ҳамун 30 сола бача 10 сола ки 10 сола фуронда ҳамун ки 10 сола бо ин гап занад. ё ин ки гӯем 60 сола фуроду 20 сола ки 20 сола бо ин гап занад, тамом. вай ба дӯст шуда тонистан дар кор, вая шунида тонистан дар кор. даври мо дигар хеле буд. Не. 100% норӯз. вай ноболиғ шунидан ҳам намехоҳад. донистан ҳам намехоҳад ки вай чӣ хел давр. гуфтан дар кор шин писарам. гап зан. тизия масъала, тизия вазбини кадос. ӯй кун ки ман акои худам. пеш ман мебуд мегӯяд маълим шумо намефаҳмам, мегӯяд ки ӯй кун ки ман акои ту. ман бародарат. ту хоҳарчи ман ки баровар, ту духтари ман ки баровар. биё суҳбат кунем. тизия масъала. камакак гира мекунад. як равоншинос худам мегӯяд ки пусть человек плачет у психолога, чем смеется у психиатра. бигзорам ки пеши равоншинос биёд, я буд дилаша хол кунам. ман мегӯям гира кун, ҳичи не. ман мегӯям чилишуба дарондагӣ дилам зиқ шавад, қабри модарам рафта 1 соат гира мекунам. аз ин ту шарм надор. кун. акун давай суҳбат кунем. масъалата гӯ. дӯстам нест. қабул. барои чӣ? падарам мана намефаҳмад. қабул. падарата биёр. модарам намефаҳмад. қабул. модарата биёр. суҳбат мекунем.
شما دوست شویدون شما اینا نکن نه همین کادوسی یا بر من بگو سببش چی یک ساعت جدا کنم میتونیم 15 minut جدا میکنیم نه یک ساعت جدا میکنیم این فرزند ما مبادا اچ کنیم نه فرزند انیمان نه این انیمان این همش خداوند داده خداوند گفته که ما شما اینا временно امانت داده من پویو بدولت من آدم ماشینم نه من ماشین تو دادم که تو فرزندت فرد کامل کده تی جامعه با پسر پاتوفتن دکار جوی خونوک با خونوک خورد جوی گرم بافتن گرم شود دختر پاتوفتن دکار سیتواسیون واز بین بکی و تیار شود جامعه این شکر رو اصل نه بله اینجا معلومه گفتند که مثلا وقتی گپ درباره در مورد ارک کردن فرزند رفت شما زید هستید معلومه یک معیاری معین معیارش است درست است و اینجا باز یک چیزی عجیب دکتر نگاه کنید گپ درباره همون گن هم می رود یعنی در خونش باشد میکشد میگویند ارثیت مثلا ها اکنون نگاه کنید وقتی که مثلا کودک در دوره نوبالغی یگان مثلا خطاگی کرد به راه نادرست رفت البته ما گفته ایستادیم که همین یک مرحله عمر شاید ادامه حیاتی و معین میکند همین نابالغ را لیکن از دیگر طرف حیات باز اثبات کرده ایستاده است که اگر مثلا همون پدر و مادرش یا اوچه و بابوی و یا همون اولادی و انسان های مثلا درست راست نقص هستند تازه هستند و این فرزند هم همین پرتلاطم میگذراند و وقتی یک سن و سال معین خود را میگیرد واقعا هم مثل همون پدر و مادرش هم میشود گپ در ارثیت است تا کدام اندازه راضی شده میتونید لیکن هستند واقعا هم درست اینجا مرا شاید شما هم تصدیق میکنید در تجربه خود دیده ایستادید نابالغانه که با همین راه خطا رفتن ادامه حیات آنها واقعا داغدار هم میشود درست خب راضی شده ایستادن معلومه گپ در ارثیت است یا نه گپ اکنون اینجا در وی فرد بچهای راه درست برفتنش به ارثیت نه همه وقت به کار میآید ارثیت این یگان خلق بیماری های ارثی داشته باشد این میگذرد لیکن این حیات به راه های خطاگی که میرد بسیارتر خودی همون اعضاهای عائله پدر و مادر و بابا کلمانا ما اینجا میتونیم کنیم خطاگی رافتیم خیلی که گفتن توجه نمی کنیم سری وقت هم کاری گپ فرزند پیش نمیگیریم یا یاد نمیتیم همون راه کج رفته میتوند لیکن ارثیت اینجا یک عنوان نیست فهمو اکنون مکتبی حاضر مکتبی 27 گفتیم من در مثال شما خب مرحمت خیلی شد که شما تنها با همین راه های تشکیل محفل ها با جلب خوانندگان همین یک نشان دهنده بهترین را صاحب شدید یعنی دوام 5 سال یگان جنایت نیست اینجا گفتند که نه محله نه بنای بلند آشیانه نه از موقع زیست وابستگی ندارد شما در نوار میگویید که ما با تشکیل همین محفل ها این محفل در دیگر مکتب ها هم عمل میکند پس به ما گویید چخیل شد چخیل توانستید که واقعا هم یک مکتبی من نترسیده میگویم نمونوی رو خب نگاه دارید اینجا هم فکری روانشناس شده میگم که در عرفیت میگویند که دخترت کلان شود خواهروار پسرت کلان شود برادروار مناسبت کن که این در حقیقت راست است من از تجربه های آموزگاری نشان داده ایستاده است که بسیار همین مرحله گذریش را پدر و مادر اینقدر توجه نمی کند ما آموزگارا و همین چون که خودشون نمیفهمند ایان میشد وقتی که من همین خودم تجربه خودم به دخترکان نزدم دعوت کرده در علاهیدگی صحبت میکنم و آنها کارهای فهماندهی میکنم آنها میگن که معلم جان و من گوش کردن نمیخواهد من شما من به همین گپای سخنهای گفتاستید که وام خانم من همین گوش کردن نمیخواهد من به داد میگوید فیغام میکند گفته سانی من مجلسای صنفی پدر و مادر شود البته مادرای در علاهیدگی گفته ایستاده میگم که مادرای عزیز دختراتون به نقص اهمیتتون و های گوش کنیتون در علاهیدگی و یک وایب میمونده اون تو کند مادر گوش نمیکند اون تو کند مکتب نفهمیده و یه تا نفهمیده نه سرزنش میکند دخترک نیمه راه به میموند من چند تا طلبه ها کدی صحبت کرده مادراشون که صحبت کرده آخر به مادراشون آمده من به تشکر گفتگی که معلم جان در حقیقت همین شما حس کردید گفته من خودم دختری کلانیم وقتی که همین مرحله با آمدگی بود من شنونده گفتگی بودم که دخترم من تو هم مادرت هم خواهرت هم دوگانت من تو یگان چیز با اگر زندگی و درمانی تو من به مراجعت کن در حقیقت من دخترم همیشه تربیه کردم که من خطاگی و راه دادگیم نه من ما مکتب بیام
همین خیلی مکتب ما محلانده در حقیقت بچه ها آمده محفل ها و اعضا من از وهای همین عادی ترین من نوار بدیدتون و گشت نه بگذار من خودم همون روز دختر کوی میگم که کارتوشک بیاریتون چیزی وای عادت کات همون کدی آواره میشد و هنر می آموزد من بسیار سونی خوب. یعنی در مکتب شما متد یعنی اصول باوری به راه مانده شده است هم در اویله شاید با پدر و مادرش اگر اینجا کم بوده شد با معلم باور میکند باور کار میکنه شما با فرزندان مردم واقعا هم با مضمون تامش کار کرده اید تشکر سلامت باشید و انا همین سطح را نگاه دارید بسیار خوب تشکر استاد اناکنون در مرحله پیشنهاد در فرجام برنامه شما وابسته به موضوع امروز چی پیشنهاد دارید واقعا ما بسیارتر درباره کودکی که دوره گذشته خود رو خوب پرشور و پرمغال وزنین دشوار گذرانده است اکنون برای آن نابالغی که شاید آرامانه میگذراند این هم شاید خوف خود را دارد چه توصیه ها دارید بیاد پیشنهاد میکنیم همین علاقه عائله و مکتب پرقوت کردن در محله رازق رفیقان هر یک جشن هر یک کنفرانس هر یک صحبت با حتما یگان وکیل جماعت رو پیشنهاد میکنیم محله در همین اشتراک میکنند حتی وکیلان مقاماتی حزب حقوق از آن جمله حزب های هم اشتراک میکنند دیگر مسئله که دویم تکلیف من همین که وقت مسئله محاکمه میکنیم و جزا میتونیم نظارت میکنیم همین حقوق گودک حساب گرفتن در کار البته و یا وقت سرجنش که تربیت کردن نمیشه سایم تکلیف از این عبارت که رفیقان محترم من عقیده های شما قبول میکنم لیکن محله های کهنه خوجند با همه یکدیگر تستر میشناسند لیکن آشانه ها و رفیقان آدم های بیگانه‌تر آمدگی میبخشتم بعضی از دیگر جای برآمدگی از قاعده و ایران کردگی آمدگی همه از این مسئله تشکیل کرده و فرق میکند نظارت در آشانه ها بسیار آشانه ها با کمتر مرکبتر است و خواهد نخواهد خیال نشان داده ایستادند برای همین چهارم تکلیف من از این عبارت که وقت گزارش که ما اینا نیست کرده نمیشد همین قانون جمهوری تاجیکستان مسئولیت پدر مادر در تربیت کودک را ما همه نه فقط پدر مادر آموزگاران مقامات های کارمند حزب حقوق هم درستتر یک بار دیده برآمدن ما در کار چون که فرزند ما است برای همین در عرفیت خلق تاجیک که آریان نجات اصل زادگان میگوید که برای تربیت هر یک کودک دوره گزارش به هر محله مسئول است بله استاد شما در موردی مثلا قانون یادآور شده چی یگان تغییر و اضافه ها احتیاج است برای وارد نمودن رفیقان محترم حاضر من 12 سال میشد 4-5 مرتبه تغییرات در آورده شد آن مضمون اساسی که تغییر نیافته است آن را ما اسقاط کنیم اگر حتما میدانم که من همین امروزنگی اطراف مکتب 27 واقع دیگر محله هم تاثیر میکند که شهر ما با کمتر شدن است سلامت باشید تشکر چیکار کنیم که ان همین مرحله گذریش رو کودک نسبتا آرام به یگان خطاگی شاید مثلا خطاگی البته میشود لیکن به داغ گذراند مرحمت همکاری مکتب عائله و جامعه رو مستحکم کنیم درست گفتن خب باز بگذار پدر و مادر هم یک مرتبه فکری فرزندشان را گیرند و خود تربیتگر پیش از همه باید با تربیه باشد همچون آموزگار میخواهم بگویم که با آن خوانندگانی که همین و سن و سال مرحله گزارش را میگذرانند با دقت بوده برای او کمتر باشد هم کمک کرده توانم حدود شهر خوجند برای پیشگیری جنایت صادرشده جنایت از طرف نابالغان زیاده از 250 مرتبه برآمدها در محله ها در داخل مؤسسه تعلیم مؤسسات میانی عمومی لیسه کالج ها با اینچنین در علاهیدگی با والدین خواننده و تشکیل شده ایستاده است اینچنین در همین دوره از زیاده از 270 عدد بابت‌های مأموری در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسائل پدر مادر در تعلیم تربیت فرزند برای پیشگیری که صادرشده جنایت نسبت والدین تطبیق شده است علاوه امو که نسبت والدین تطبیق کردن که مواد مأموری تهیه کرده از روی طبیعت برای مویتن بررسی کردن به سود رسول کردن علاوه این هم یک نمودی پیشگیری جنایت است من پیشنهاد داشتم که در تمام مسائل تحصیلات میانی عمومی کسبی میانی عمومی در حدود شهر خوجند بوده کمیسی‌های مخصوص که در
комиссияҳои махсус ки барои иҷроиши қонуни масъулияти падар модар дар таълими фарзанд таҳия карда шавад, аъзои комиссия аз тамоми гӯем ки табақаи ҷомеъ бошад. агар аз тамоми табақаи ҷомеъ бошаду ҳамун комиссия ки таъсис кардаган гӯем ки дар маҳаллаҳо дар ҷойҳо корбарӣ кунанд, агар сатҳи содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунӣ аз тарафи ноболиғон ба фикри ман кам мегардад. ташаккур, саломат бошед. баъзан падари модарон аз он ҷумла муаллимҳо вақти тарбияи кӯдакон баъзе калимаҳои ношояма гуфтанаш мумкин не. баъзан бача хай хатоги роҳ додааст ва тарбия кардан дар кор тарбия накарда падарат ин хел буд, модарат ин хел буд, ҳамин кашида ин ҳеҷ мумкин не рафиқ. бигзор ҳамон модарон, падарон камтар бошад ҳам бештар аз коршон омадан бештар фикри худашонро ба фарзандашон дода, онче ки мана маълима Бобоева гуфтанд, саволу ҷавоб кунанд, баъд аз он камбудӣ дошта бошад, худашон ҳам ислоҳ мекарданд, фарзандҳо аз ҳамонҳо ибрат мегиранд, аз падару модар. албатта дар ҳамин мактабҳо як фанни одобнома буд ки дар ҳамонҷо одоби таом хӯрдан, одоби гаштугузор дар кӯчаҳо имрӯз аз байн рафтааст. мехостам ки ҳамон як фанро боз ташкил кунанд ки барои ҳамин кӯдакони ҳамин синни дар синфҳои 3-4 аллакай ин дарси ибрат аст. дар соатҳои тарбиявӣ ҳам дар соатҳои тарбиявӣ ҳаст, аммо дар фанҳои алоҳида нест. имрӯз дарси маърифати оиладорӣ ҳаст аз синфи даҳум, лекин ҳамин бештар 2 сол 3 сол дода мешуд, хубтар мешуд. мо дар фанни маърифати оиладорӣ бештар дар бораи ҳамин оиладорӣ, дар бораи ҳамун тартибу интизом, дар бораи ҳамин моҳиятҳои синду солӣ ҳаминҳо дида мешавад, мо гуфта мегузарем. барои ноболиғон ҳамин мавзӯъҳо аҷоиб аст. аҷоиб аст. албатта дар вақти гузарондани ҳамин мавзӯъ ҳамаи талабаҳои ман бештар ҷалб кунанда ҳамин мавзӯъҳо онҳо бо диққатона гӯш мекунанд ва фикри худашона рӯйрост гуфта ҳамроҳ ҳамин муҳокимаронӣ мекунанд. бисёр хуб, саломат бошед. пешниҳодҳоро таҳлил кунед ва то кадом андоза қобили қабул аст ва гузашта аз ин агар ягон таклифи худро дошта бошед вобаста ба ҳалли муаммои мавзӯи имрӯза мо мешунавем. инҷо савол гузоштед ки мавриди ирсият камакак бошадам ҳаминҷа гуфта гузарам, пурратар кунам ки ба ташаккули инсон ду омили асосӣ таъсир мерасонад. анамо омили ирсӣ ва омили иҷтимоӣ. омили иҷтимоӣ ба тарбияи мо ҳам дохил мешавад. инсон мавҷудоти иҷтимоӣ аст. мо дуруст мо одами зинда мавҷудоти биологӣ ҳастем, лекин моҳияти иҷтимоии мо зиёдтар аст. барои ҳамин омили иҷтимоӣ инҷо мавқеи махсус дорад, мавқеи ҳалкунанда дорад. вақте ки мегӯянд ки дур мерад ми ҳамон падару модараш, бали не, инҷо тарбия ва боз тарбия. он омиле ки ҳамон дарахти каҷам агар мо фарзанда дар назар дошта бошем рост карда метавонаду дарахти рости хушрӯя каҷ карда метавонад. ва инҷо ман ба муаллимаи мактаби 27 ташаккур гуфтани будам. медонед ана ҳамон мафҳуми таваҷҷӯҳе ки ман гуфтам, мактаби ҳамоно ба таваҷҷӯҳ, кадом шавқу ҳавасе ки кӯдак дорад, хонанда дорад, мувофиқи ҳамин вай ба таваҷҷӯҳ карда истод мана гиро машғул шав гуфтагӣ. ва баъд бинед яктеш сабад мебофад, яктеш хӯрок мепазад, наврас медонад ки ҳамин нисбати вай як таваҷҷӯҳ ҳаст ва ба як эътибор ҳаст. поёни таваҷҷӯҳ ба меҳр меистад, муҳаббат меистад, масъулият меистад ва ёд мегирад ва медонад ки партофта мондагӣ не вай. мана бинед муаллима худашон гуфтанд ки омада падару модар ташаккур гуфтен ва ман ҳамчун равоншинос мехоҳам хеле як шиор гӯям, таклиф шиор гӯям ки мехоҳам дар оянда назди ман наврасони омада манро модару падарам намефаҳманд мегуфтагиҳо кам шавад. ман ҳамино мехоҳам. барои он ки воқеан ҳам ҷавони баркамоли бо ақл бошад, бо тафаккур шавад, як роҳи зиндагии худро ёфта гирад, худи шумоён низ маст дар ана ҳамин давраи ба балоғатрасӣ мусоидат карда метавонед. маслан вақте ки мо намояндагони ҳифзи ҳуқуқро мебинем, ин маслан мақомоти ҷазодиҳӣ не, баръакс маслан ин ҳомии мо, ҳомии мард милитсияи ман, ҳимоятгари ман мегӯем. воқеан ҳам хуб марҳамат. мисол муаллима мегирем
بسیار مثال جوانو در وقتی همین نابالغ بودنشان جنایت صادر میکنن. اکنون شعبه ما مثال تا سنی 30 ساله این جوان حساب میخوره. ما مثال در دوره نابالغ بودنش او رو مثال جنایت صادر کرده شد، بعد از حکم سود پرونده نظارتی نسبتش آغاز کرده نظارت میکنیم. وقتی که 18 ساله رو پر میکنه، مثال 18 ساله پر میکنه، ما علاقه پرونده نظارتیش قطع کرده او رو با نسبت باز از نوع پرونده نظارتی نسبت جوان آغاز میکنیم که هر ماه تا همون اصلاح شدن همون جوان ما هر ماه مثال او رو به همون شعبه کار نابالغان جوانانی مثال شهر و ناحیه باشد دعوت میکنیم، با هم و صحبت های پروفیلاکتیکی میکنیم که تا اینکه همون برای از همون راه کج به همون راه راست رفتن در زندگی باز در همین آینده جنایت صادر نکنه، خطاگی نکنه. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشید. خب مرحمت، حاضر پیش از آن که شما رو شنویم دکتر یک سوالی آخران و پیشنهاد باشد، البته نوری دیده ما میشنویم. خب وقتی که ارگانیسم کودک نو بیدار می شود در عین تشکل یابی است از جهت مثلا جسمانی فیزیولوژی گفته استادیم، به گوش وای اون محفل هایی که گفته استادیم، اون کارهای فهماندگی که گفته استادیم، اون مثلا نمیدونم کاربری هایی که هم در اویلی هم در وای میفورد چه قبول میکند؟ اکنون این به خودی خاراکتر همون کودک هم وابستگی دارد. اگر ما سری وقت همین گپ فهم البته کودک قبول میکند و برای راست میرود، قبول میکند، نکده نمیتواند، قبول میکند. تشکر، سلامت باشید. خب مرحمت در جمع بس چی پیشنهاد دارید وابسته به موضوع امروزه میشنویم؟ سلامت باشید. چیکار کنیم که همین مرحله رو کودک کمتر مثلا به ضرر، به زیان، به طغیان گذراند و واقعا هم یک شخصی نمونوی و نافرسان برای جامعه تربیت یابد. یک دو مسئله میگم. یکتاش همین که یک بار مامان یک زنگ زد گفت که معلم همین نگم که آگوجو من همون جایی زیستم همینجور کشیده آندم خوجان بیو هم فرزندم همینجور تولید که همینجور کلون کدام میگد مرد گفتوس 20 به در اومد میگد این میگد فلانی 20 مدانی گاوزه دوست داشنامو دودوس هیچ آدم نشد. من تربیه خوجانده شونده اما زودگاه هم همینجور کشیده آندم که فرزندم همینجور تربیه گیرد گفته نیکی این فلانی 20 مدانی این یک چند حیوان نماشه گفته آدم نشد چه کنم؟ من گفتم اکو برادر شما خودتون فهمیدید می گفتید خوجان به شما بیدو دونیم اویلتون به همون خر و گاو و گوسپند گفته گاو زنید وای بچه تیزی شود وای بچه تیزی شود. شما یه بار خودتون نشان دید چی شدنه. من блоге خودم به می نویسم که не говорите детям что делать, покажите чего не делать. همون کار نکردن نشان دید. چخیل کار نکرده نشان میدم. حقارت نکنید. شراب می نوشید میها نبیند فرزندتون. سیگار میچوکید میها نبیند فرزندتون. چخیل که معلم گفتن کسیش میکوید سیگاریتاشه. حسون رفته گوزه ها بچه‌ام سیگاریت حتی دو میکشن کو. تمام. ادو. اویدی سخنرانی چخیلی که معلم گفتن حاضر медицина اما وی распространенная якун сер пан шуде ки касали рак ҳамона чиқадар таҳлил кардан агуҷо чиқи брондоз куд хулосо ондан ки ами суханронӣ одам рак мешудааст. вақте ки шумо сухани қабеҳ мегӯед якумаш бӯи даҳан алиш мешавад якум стадии рак дуюмаш сухрӯда дард пайдо мекунад сеюмаш аз желудак рак сар мешавад. аз 10-9-8 касали рак шудаги аз сухан дин ба назар кунем агар гуфтаги аввал буд сухан первым было слово аввал буд сухан вай худованд бекор гуфтаги не таврот ба китоби якумин ба худованд агар ин дакор набошад намегуфт аввал ман кадам одам ё аввал ман сохтам як ҳусни зебои зан табиат ба нигоҳ кунед ҳама ҳайвона мардаш хушрӯ ҳусни мардаш хурӯз хушрӯ шер хушрӯ ҳусни занонаш на он қадар танҳо дар одам ҳусни занона беҳтар аст. худованд ки беҳтарӣ намедонад худованд гуфта ки аввал буд сухан баъд дигару дигар. агар ки мо сухана идора кан натоним якумаш мо худомо касал мешим дуюмаш фарзандамо чӣ хеле ки гуфтед шууру зершуураш ба ҷо мешавад ки вай ҳамун мебахшед хару гӯспанду гову бетамизу фалони бисмадоне. вақте ки мо худамо ҳамун
зерно ҳамун тухма дуни вай ба ҷо мекунем ҳамун чӣ хӯем гандум кори гандум мешад ҷав кори ҷав мешад мо вай ба гандум метхонем ман хиёлам ту ҷав шавӣ ҳавай ба гандум мондем охе мо вай ба як чизи чиркина бедем ту онда маълим ина тоза катид манба шумо 20 сол куҷонда будед ҳамо сали ёшигӣ кардем де якун медонед ку ёшигӣ моям ёш будем манам уком ки дута писаро моям шӯх будем модар акор бурафтан гуфтан ки ман дута писаро агар хона нешам тарбия наметонам тӯпатӯри гуфтанд о ҷое ки ва ё хона виштан барои тарбия кардан духтар қеми ё писар қеми не ҳаддуш як хел ҳаддушам нозуки худаша чӣ хел ки маълима гуфтан вақт ҷудо кунем гӯш кунем ки на он ки адата сеташи чоташа гӯд не адата дӯздаташа гӯд мова писар бешта бачам хай гавзан манам тубоим будам ман медонам ҳама проблемаи ту шудагӣ асари ман гузашт духтарам манам тубоим будам шӯхигӯй мекардам писара дадош тарбия кунад модараш дастгирӣ кунад эркагӣ чӣ хел ки маълима гуфтан рамки эркагӣ манамун дастгирӣ мо мехоҳем ё намехоҳем фарзанди мо марҳилаи гузаришро аз сар мегузаронад ин давраи борҳо гуфтем пурмасъул ва ҳассос пурташвишам ҳаст дар ин марҳила кӯдак хоҳ ором бошад хоҳ пуршӯр аз волидайн масъулияти дучандро талаб мекунад дар ин давраи барои баъзе кӯдакон душвор волидайн набояд муқобили ҷараён раванд зеро ин рафтори онҳо бар манфиати кор нест вагарна маҳз дар давраи гузариш кӯдакро аз даст додан мумкин аст боқӣ худ қазоват кунед имрӯз мо дар ин барнома пешниҳод кардем маслиҳат додем аммо хулоса аз худи шумоён аст ва дар охир ман бисёр хоҳиш мекардам воқеан ҳам ҳастанд нафароне ки хуб бисёр мехоҳанд ки аз суҳбати шумоён як баҳравар гарданд онҳо ба куҷо муроҷиат карданашон мумкин аст маълима аз шумо сар кунем рақами телефон оддитарин ва осонтарин бошад гӯед бигзор онҳое ки падару модаре ки азият кашида истоданд дар тарбияи фарзанди ноболиғашон назди шумо оянд машварат кунанд албатта ғайр аз оне ки рақами телефонамро медиҳам албатта медиҳам боз дар донишгоҳи давлатии хуҷанд дар факултети психология мо ҳуҷраи машварат дорем онҷо мутахассисон бо як ҳамин нигоҳи ихтисосманд метавонанд ҳам ба волидон ҳам ба фарзандонашон мавриди муаммоҳои наврасӣ ва боз ҳам муаммои наврасӣ бо печ дар печ муаммои хеле гуногуна дорад ёрӣ расонанд марҳамат ва телефони ман 92 776 07 97 муаллима бобоева саломат бошед хуб марҳамат устод аз шумо шӯрат иброҳимов 92 777 24 45 барои иштирокатон муаллимони азиз ташаккур то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед хайр